Naša Kristina je rođena u 7. mjesecu trudnoće. Prošle godine u junu smo primijetili da je jedno oko zamućeno, neku drugačiju boju ima. Otišli smo na kontrolu, doktorica je ustanovila urođenu kataraktu. Šalje nas za Ljubljanu na operaciju. 11. septembra su nam zakazali operaciju u Ljubljani. Međutim, oni su nama na telefon su rekli da to ide sve kroz dan, dva, pošto smo mi iz Srbije. Mi tamo kad smo ošli obavili smo preglede gdje su potvrdili da je to urođena katarakta. I međutim nije bilo termina za operaciju, vratili su nas nazad i opet zakazali za 12. novembar. Mi smo ovdje obavili sve preglede, dijete smo poveli potpuno zdravo na put za Ljubljanu. Tamo kad smo otišli, ustanovili su da je dijete prehlađeno i da ne može u totalnu anesteziju. Po povratku iz Ljubljane u bolnicu u Sremskoj Mitrovici rekli su nam da intervencija ne može se uraditi u Srbiji jer ona je mala i ne može ide u totalnu anesteziju. Međutim, čuli smo za bolnicu Sveti Vid gdje smo i došli i obavili preglede i jako brzo, kroz par dana, zakazana je operacija urođene katarakte. Sve je trajalo jako kratko. Po buđenju iz anestezije je bila jako vesela, kao da ništa nije bila, ništa nije ni osjetila. Evo, danas smo na 3. kontroli, uspjeh je jako velik, svi su zadovoljni, doktori zadovoljni su, mi primetimo po detetu da je faktički progledala. Mi se zahvaljujemo Svetom Vidu na uspješno obavljenoj operaciji i apelujemo na sve roditelje koji imaju problem da se obrate ovdje u bolnicu Sveti Vid u Beogradu.